Żeby vytvorili cíli, vážny projekt a každý projekt počína zo ideju. Međutim, ideja nije projekt, a żeby toto postala, potrebno mať jasnu sliku, co chceme vytvoriť prez jej realizaciju. Včera u prostorijok Zavodu za kulturu u Vojvodjanskih Rusnacoh organizovani robotnji na kotrih zainteresovani učeli jak treba napisati projekti. Я Nješka tu, żeby z njima podijelila svoje iskustvo, ktoré som Nješka našla u ceku svojej roboti, odnosno dobila i s tem ih da i poinformovati jak da razviju svoje ideje i navesti ih da budu kreativni, da dojdu do toho, co už u njih. To, co mne bolo vážne, že by Nješka so mladima pobešedovala, to, že jak by oni chceli, že by idúceho roku ruska kultura bola predstavena mladim, i to nie našim mladim Rusnacom, ale druhim mladim. Da vidíme, že co ih interesuje, že by sme vlapeli kročaj z njima i že by sme zažljem širše javnosti predstavili našu zajednicu. Mladi bi všelijak trebali učestvovati na takih robotnjoh, pretože kontakt s tima kotri už pisali projektni predlohi i ih iskustvija omožljivljuju švitki i efikasni sposob učenja.